Na beogradski aerodrom Nikola Tesla danas je sletela Viki Miljković u pratnji sina Andreja, supruga Dragana i pjevača Nermina Handžića, koji već neko vrijeme boravi u njihovom domu. Djelovalo je da će njihov povratak proteći mirno, ali samo nekoliko minuta kasnije uslijedila je scena koja je mnoge ostavila bez daha. Po izlasku iz zgrade aerodroma u trenutku nepažnje Viki je shvatila da njenog sina nema pored nje, Andrej nestaje iz njenog vidokruga, panika se u sekundi uvukla u svaki njen pokret. Pogled je užurbano prelazio preko mase ljudi dok je ubrzanim korakom prolazila hodnikom pokušavajući da ga ugleda. Zabrinutost se javno vidjela na njenom licu, a napetost je rasla iz sekunde u sekundu. U dramatičnoj potrazi posegnula je za telefonom i drhtavim rukama pozvala sina. Tih nekoliko trenutaka dok je čekala da se javi činilo se kao vječnost, a onda olakšanje. Sa druge strane začuo se Andrejev glas koji je smiran rekao da je već sa Nerminom ušao u taksi. Napetost je splasnula jednako brzo kao što se i pojavila. Viki je odahnula, a zajedno sa taškitom ušla je u drugi automobil i zaputila se ka porodičnom domu. Iako se sve završilo bez posljedica, kratka drama na aerodromu ostavila je snažan utisak i posjetila koliko jedan trenutak može promijeniti sve.